fumana motho a senang chelete a sa phapha o fumana a papile phaphaane ya papillamization it's equal to papilliology mme e be e kopane le papilisa la sosa rorori kore motho yona ha o gole le hantle ngwana mme empa bona ntho tse o di etsang ha o fumane le pay e itseng phapapa empa bona ntho tse o di etsang bona ntho tse o di etsang e mong a ro ya tswa ka tlung mmai ya motswalang a re dula o mamele seyalemoya ntho tse re dulang re kgalema re bua ka dula o mamele seyalemoya o ya tswa o ya kena ka koloi ha ina le insurance koloi ena ha ya insurwa koloi ena next ha ya insure ha ithola accident le koloi tsa batho tse insurweng ke sono motho o patala ra ba batle o ipolaya empa o ya fofaka ka yona matsiu ha ya insurwa koloi ena o tswa mona o kena mona o tswa mona e kena mona e ka re ke koloi e latang ditopo e theosa ka N1 e theosa ka N4 o ya tswa o ya kena o ya nyolosa koloi ha ina le insurance ntate wa ka ke bua le wena tjena ha ke lwane ke seo mme a se kopang hore bophelong hle a ko shebe ko hlokomele ko hlomphe le dintho tseo modimo o fileng tsona e leng lelapa ha le tshwane le ntlo hloma motho mongwe re ntlo wa ipata lempa lelapa ngwaneso ke bophelo lelapa hai kore ha o tswa o tsamaya mamela ke bua ntwe mmeno a nakong o hlola ho ibua ha o tswa wena hore o ya tswa o ya kae o ya mane mo motheno a dulang mabaibai ha o fihla mono o batla o iketsa clever hape o no ntshe le chelete ye o senang yona ha o lo tobetsa mane motšhini o bua le wena o re kena ka hare motšhini o re benekant and the bank o tsho jwalo ka Afrikaans o re go inside kena ka bankeng motšhini o a repa o sheba mahlong o re kena ka hare ntate wa ka bophelo bo leng o bona hona jwale o lokela ebe mohlomong o tla ka account tsa dibanka tse tharo tse fapaneng mona o ya beha o ya boloka mona ke ya tshohanyetso mona ebile o tla le ka insurance o sano tla bo sietse bana ditaelo mona hore o batla o patwa ka tsela o patwa ka tsela e tshele e tshwa o sa sebetsa o no ntso tsamaya le majita o theosa o nyolosa le makhehlana o sa tsebe hore na o ya kae bophelong Huh?